komeza ugire ibihe byiza cyane aho uherereye hose ku isi. France Football ikamaze gutangaza yuko Ballon d'Or umwaka wa 2020 ntayizabaho kubera iki kibazo cya COVID-19 cyabayeho. Istanbul Başakşehir akari ikipe ikomeye cyane hara mu gihugu cya Turkiya amaze gutwara igikombe cya shampiyona nk'uko ikinyamakuru Fanatic kibitangaza. Akaba rero ubwami bwa Galatasaray, Beşiktaş na Fenerbahçe bwose bwamaze kujya hasi rero nyuma yuko ikipe ya Istanbul Başakşehir ku munsi w'ejo yatsinze ikipe ya Kayserispor igitego kimwe ku busa. Ikaba rero ikipe ya Dembaba, Elia, Edin Visca, Lobinho do Souza, Gökhan Inler ndetse na Martin Sketo bakaba rero bitwaye neza cyane kabisa batwaye igikombe cya shampiyona bwa mbere mu mateka y'ikipe. Ni ibirori bikomeye cyane hariya Istanbul. Nako kandi umugande Faruk Mia yashimishije cyane abafana b'ikipe ya Konyaspor kabisa ayigumisha mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Turkiya rero nyuma yo gutsinda ikipe ya Trabzonspor ku munsi w'ejo hashize. Santiago Cazorla ku myaka 35 rero akamaze gusinya ikipe ya Al Sadd muri Saudi Arabia. Uyu mugabo rero akaba agiye gutozwa na Xavi Hernandez mwene wabo. Kai Havertz akamaze kumvikana n'ikipe ya Chelsea bijyanye n'imishahara n'ibindi byose bitandukanye. Igisigaye ni Chelsea na Bayern Leverkusen rero abayobozi b'ikipe ya Chelsea bafite inama muri iki cyumweru bakaba bagomba gufata icyemezo kugura uyu musore. Akaba rero Leverkusen irashaka hagati ya miliyoni 80 na 90 z'amayero. Loic Remy twatuzi kazasinya ikipe ya Benevento ariko byamaze kwanga. Uyu musore akaba yamaze gutsindwa test medical. Bayern Munich mu gukomeza gushyushya amaguru rero yitegura match ya Champions League ifite n'ikipe ya Chelsea. Ikaba iri gushyushya amaguru rero igomba kuba ihura n'ikipe ya Olympique Marseille ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa karindwi. Jude Bellingham umusore mwongereza wakinaga Birmingham City akamaze gusinya ikipe ya Borussia Dortmund byamaze kurangira ndetse akazambara nimero 22 sezitaha. Yature akari gushakishwa cyane ikipe ya Brest mu gihugu cy'u France nk'uko byatangajwe na directeur y'imikino y'ikipe Gregory Lorenzi. Duvan Zapata akari gushakishwa cyane ikipe ya Juventus ngaje gusimbura Gonzalo Higuain. Juve igomba gutanga miliyoni 30 ikongera Mathias Perrin mu ikipe ya Atalanta nk'uko Corriere dello Sport bitangaza. Ikipe ya Toulouse mu gihugu cy'u France ikamaze kugurwa n'abanyamerika Red Bird Capital Partners ikamaze kugura ikipe ya Toulouse 85%. Olivier Sandra wari uri president wayo ndetse na nyiri ikipe akaba ahise ava no ku president wise ufatwa na Damien Connery. Olivier Sandra rero akazasigana 15% nk'umugabane muri ikipe ya Toulouse. Paris Saint-Germain imaze gushyira hanze gahunda yo kwitegura imikino ya Champions League rero igiye kuza. PSG ikavuga ko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 igomba gukina umukino wa gicuti n'ikipe mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'u France tutaramenya. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikazahaguruka ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 yerekeza mu majyepfo y'igihugu cya Portugal ahitwa Faro ikahakambika hanyuma ikavayo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 ikerekeza i Lisbon. Ari naho ku munsi ukurikiraho kuri 12 izahita ikina n'ikipe ya Atalanta match ya Champions League bazakina kuri Stadio de la Luz. Iyi stade kandi ni nayo Paris Saint-Germain izakinaho mu gihe izaba yamaze gukomeza ikazahura n'ikipe izayatsinze hagati ya Leipzig ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Paris Saint-Germain rero ikaba yaramaze no kubona hoteli izacumbikamo i Lisbon ikaba yitwa Myriad i Lisbon kabisa urayibona ngaha oe kapo sit down mon ami. Mauritius imaze gusinyana amasezerano y'imyaka 3 n'ikipe ya Liverpool ashingiye ku bukerarugendo ndetse n'ubukungu. Ibi Liverpool bigezeho nyuma y'uko umwaka ushize n'ubundi muri Mauritius Liverpool yabafungayo academy mu kwezi kwa 2019. Aya masezerano rero akaba yenda kumera nk'uko uyu munyamakuru abitangaza nk'aya Arsenal na Paris Saint-Germain bifitanye n'u Rwanda. Twerekeje mu gihugu cya Tanzania, Champions iratubwira ko Bernard Morrison umuwinga w'umuhatari kabisa w'ikipe ya Young Africans yamaze gusinyana n'ikipe ya Simba. Simba ikaba yamaze kumwishyura miliyoni 173 z'amashiringi imuha inzu inamwongera umushahara utangaje cyane. Iki kinyamakuru kandi cyatubwira ko Jonathan Mukude akaba ari gushakishwa cyane ikipe ya TP Mazembe. Mu gihe kandi ikinyamakuru kuri uyu munsi cyamaze gutangaza yuko Young Africans yamaze kwirukana abanyamahanga 5 harimo David Morrison umukongomani, yikipe umunyakode d'Ivoire wavuye muri Gor Mahia uyu nguyu yanakoze n'agashya yatsinze ibitego 2 byonyine gusa nabyo bitsinda Singida muri shampiyona. Eric Kabamba akaba ari umunyazambia, Faruku Shikaro umuzamu w'umunyakenya ndetse na Patrick Sibomana umunyarwanda bakunda kwita PS Machine. Aba bose rero bakaba bamaze gutandukana n'ikipe ya Young Africans mu kinyamakuru kibitangaza. Mwana Sport yo ikabitubwira ko Young Africans nyuma yo kwirukana abakinnyi ikaba rero igiye gutangira urugendo rwo gusinyisha kabisa. Ikaba rero yaramaze kurangizanya na Rutanga Eric umunyarwanda, yamaze kurangizanya na Twisila Kisinda umuwingu ukomeye cyane w'ikipe ya Vita Club, bamaze kurangizanya na Joseph Ochaya. Ikinyamakuru kandi cyatubwira ko bari gushaka Ari Niyonzima, bagashaka James Kote, bagashaka Sarpong, bakanashaka kandi Mpiana Mozizi umwataka wa Sentiru wa Rupopo. Chifaru kabisa risasi.
c'est chaud mu gihugu cya Tanzania, ibintu birashyushye. Champions igaje iminsi 2 karangira, Mercato yabo iratangira mu buryo buri official ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8. Les amis, ibihe byiza cyane.